Hurmatli obunachilar, egalardan Nexia 3 gelib turibdi. 2019-yil 98 ming probeg yurgan. Kraskasi 3 krenda kraska bor. Boshqa absolut rodmoy, chexol poliklari, video registratorlari bor. Pul zarar bo'lib turibdi deb turibdi. Bahosini 90 million so'm deb qo'yib bering dedilar. 1,5 so'm ustida kelishib beradi ekanlar. 2019-yil 2-pozitsiya. Balonlar holati zo'r, toza hali. Boshqa endi kraska yo'q. Kime qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz. 2019-yil Nexia 3. Kredit olaman desangizda, kredit sistemasi bo'lsa, o'zimiz taklif beramiz. 13 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 150 dan tushadi. 3 yilga chiqarib beramiz Hamkorbankdan. Bir like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar deb umiddamiz. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Rahmat, sog' olasizlar. 2020 Cobalt Neomax yumshoq balonlar 15lik. Kraskasi bir kapotunda bor. Mashina metan gazi uстановка bo'lgan 68 ming probeg yurib turibdi. Bahosi 110 million so'm ustida kelishib beradilar. 20 million bilan kredit bersa oladi. Oylik to'lovi 3 million 450 dan tushadi. Kime qiziqqan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. 4 yilga chiqadi bu. Agar Hamkorbankda olaman desangizda, kelasizlar Hamkorbank bilan gaplashib, Hamkordan ham kredit beramiz. Mexanika 2020-yil. Atis 2009. Qop-qora svet, metan toza qo'yilgan, bir oy o'g'ali qo'yilganlar. Bahosi 17 million so'm. Kredit olaman desangizda 3 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 950 ming so'mdan tushadi ekan. Arenda mashina olib haydagandan ishini olib haydasangizda 3 yilda mashina o'zingiz bo'lib qolib ketadi. 3 million so'm bilan mashina minib ketaverasizlar. Generalniy Devnis bilan olaman desangizda, ana yana 3 million so'm pul chiqadi. 6 million so'm bilan minib ketasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, berini zanglarni 1,5 million so'm bilan o'zimiz jo'ram, materialsiz jo'ram tuzatib beradi. 1,5 million so'm bilan tuzatib bersak, 18,5 million so'm pul oladi. 2009 toza metan qo'yilgan, menimcha normal Tiko bahora. Malibu 2 1.5 turbina, 4 tane Falcon balonlar qo'yilgan. Zo'rindan paketali. 1000 kilometre yurgan. Tayyorlovka rashinasi bor, 2 oy. 5 ключевой достуp, cruise control hamma vaji bor. 65lik propan gazlar ham qo'yilgan. Polni dokumentalni primer etilgan. Dokumentam bor, cheksiz. 25-yil 12-dekabrda ruxsatnoma olingan. Propan gazini ham, shu qaytachi gazini ham. Mashina bahosi 240 million so'm. Bir tomchi kraska yo'q, qop-qora svet 1.5 primer etilgan. Yana bellardan meni plyonka urilib, birona plyonka etilgan. Barter naqd kredit beramiz. 40 million so'm bilan kredit bersa oladi. Oylik to'lovi 7 million 250 ming so'mdan tushadi. 4 yilga chiqadi. Bom Hamkordan chiqardi, gelsangizda Hamkordan ham chiqarib beramiz. Panorama Lük. Cobalt Midnight 2025 3,5 ming probeg yurib turibdi mashina benzinde. Midnight lekin 156lik variant birinchi nomer olingan. Mashina o'zi rodmoy balonlarida, bahosi 148 million so'm. Kredit olaman desangizda, Capital Bankdan 22 million bilan chiqadi. Hayat Bankdan 16 million so'm bilan hamma ishingiz bitadi, lekin oylik to'lovi 4 million 950 ming so'mdan tushadi. Capital Bankdan olsangiz 4 million 80 ming so'mdan tushadi, lekin 30 million bilan hamma ish bitadi. Ana o'zingiz shuna qarab ko'raverasizlar. Oylik to'lovi to'g'ri Hayat Bankda qimmat, lekin 16 bilan hamma ishingiz bitadi. Mashina tan narxi ana 148 million so'm naqd pula, kredit olsa ana 2 so'm qimmat bo'ladi, 150 so'm olib beramiz. Agar metan qo'ydirib beringlar desangizlar, 153 million so'm olib beramiz, metan qo'ydirib beramiz ichida. Mashina 3,5 ming yurib turibdi. Bir like'larni bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Cobalt 2024 mashinalari bir qator ximchisiga aytib paket kiyib sotish kerakmi bilmayman. Odamlar arzon qo'ysang arzon deydi, qimmat qo'ysang qimmat, chexol polik hamma o'zi bor. 7 ming halol liboy raport tekshiraverasizlar.
Tarpede çixol hem müəcibə. Şu balonam üzüniki 166 milyona mən özüm satqan var. Yine elimdə Gramatix krelində. Original krel qoyulğan. 380 dollara. Kapot, lekin indi usta aldağanmı, indi xuda bilədi 1200 dollar pulunu alğandan kapotunu kraska səplədi ondan alğan. Germetiki bağ, lekin səpilgən. Kapot usul litir şunda. Kraska. 7000 probey götürdü. 2024. Baxası 122 milyon son bolsa, nağd pul olsa bərəmiz. Kredit alaman desənizlə bir somsuz gələsilə, bir somsuz maşın minib getişləniz mümkün. Həyat Bank'dan alaman desənizlə qollarınıza 5 milyon son pulam qayıtıb bərəmiz. Lekin bu işini etsək, ertən silə kreditini töləsəniz gəmiydi. 2 ay münəzirədən maşını taşak gedəsilə, keyin Həyat Bank maşınını zərərə satadı. MİPə qarzarlıq boyunca MİPə silən mal mülklərinizə qaratıladı. Problema oladı. Şunun üçün bir somsuz alaman desənizlə aylıq töləvi 6 ilə 4,5-dan 5 ilə 4 milyon 900'dən düşərdi. Kapital Bank'da alaman desənizlə 15 milyon son belə həmmə işlənizi bitirib bərəmiz, aylıq töləvi 4 milyon 100'dən düşərdi. Qaysı bank kolay olsa ana basıb belə verəsilər. 15 bilən mənimcə kapitaldan alğan maxul. Bir like-lanı basıb kommentarə də fikirlərinizi qaldırın. 24-cü il Cobalt 122 milyona. 40 milyon, haçdı 45 milyon zərərə. Matiz 2012 yıl. Tek pasport 12. Çixolları, tarpida çixolları, tey töşəli poliklə taşalğan metan qazları var. Maşın prosto 210 bin probey yurtturdu. Baxası 30 milyon son bolsa bərəmiz. Kredit alaman desənizlə 6 milyon son bilən gələsilə aylıq töləvi 1,5 milyon sondan düşərdi. Maşaladan dövr gəldi ilə basıb belə verəsilə. 1,5 milyon son bolsa künnə 50 bin son. 50 bin son künnə tapılmı eləmişim Matiz minib. Ah, uzun yaş vaxtım qayıtıb gezək. Azandan şu keçkəcə 2012 yılda 40 bin son pul tapa dedim. Keçəsi bilən uxulamayın. Pomidor qatnab yine 40 bin son pul işledim. Bu da yani 800 bin son pul işledim ben 2012 yılda. Taksicilik ettim. 3 ay mı 4 ay işleyen ben şu bunu. Adam beni de temen dese tapa verdi. Bu yağı erinçekle o yataddan uyda param boldu, pistan boldu. Alış gerek, tevekkül etiş gerek, tamam. 6 bilen 1,5 milyon sondan. Bu da yani künnə 50 bin sondan. 50 bin sondan sizlere arendağın vermedi lazım Matiz. Bir like-lan basasıla komentarda fikirlerinizi kaldırasınlar. Nak olsa 30 tane yani bir son yarım son geliştirip veremem. İyi geden maçı. Malibu 2014 yıl. Kraskes bir kreyinde bir karış fitnosu var. Maçı yine en full'u. Lük bük hemme elektronik CD'neler yine. Vah. Bir vaxtları 30 bin, 32 bin dolardan alınan ve 192 bin probey götürdü. Maçı yine hoppa. Açık koyadan yerlerden bırakın canavar. Metan gazlanan bağ. 4 tane balon koydurup verəmən. 117 milyon son bolsa verəmə. 4 tane paket balon koydurup verəmə. Krediti alaman desənizlə maşın tən narxı 117 milyon. 27 milyon son bilən çıxadı bu, xuda qalasa. Ana aylıq töləvi 5 milyon 400'den düşərdi. Yani şu anda defekti aynı. 2014 tek pasport. Metan bilen 300 kilometre yürüydü. Bir zaprap gedəsilə 120 min zaman 300 kilometre yürüydü. Komfort biləsilə bu maşını. Arzim puluna 117'ye. Komentarda fikirlerinizi kaldırın bakın. Nexia 1. 97. yıl. Maşin bir kilitde yantırıptı canavar. İşlerinde bir şorunu uç gerekliğine. Onu yuvalladan şorası kolptu bu canavar. Ya çot gele ver. Mesela benim değil. 200 çot gele. 270 bin yurt tut peki. Glavnisi maşın yürüydü. Bir kilitde yanıp yürüydü indi bu xuda qalasa. Baxası 20 milyon son. Kredite çıkmıydı bu. Metan gazları bak. Kime kızık olsa nömürlerini kaldıramız. Yuridon. Nexia 1 satıda yine. Xitayam xıylı maşin çıkardı axımına qaranlar.
O maşın bu da Paris'e ne? Xitaylı maşınlar. Satıladan o maşınlarınız olsa, hürmetli abunəçilər, ekkelinlə, nağd pul əsasında üzərində satıb alamız. Olmasa şurada reklamətı biz platını satıb verəmiz. Yine adı 3 Nexi 3 Nexi ek geldi, pulu gerekmidir. Reklamətimiz satıb verəmiz. Bir like basıp abunə olub buyursunuz. Həmmə rəhmət, sağ olasın.